edza swo tala swinene leswi swi endlaka leswaku hi fa hi nghena makeni sweswiwani ni tsutsumela a University of Limpopo veri ku na Zidlikhaya u yime kulunga ku la ta hi byela ku i khomele yini leyi a nga kona ivi kusuka kwalano ni ta vuya ni mi byela ku hi fambisa ku yini ku ya mahlweni nhlekane Zidlikhaya. Hawu ko twa la khokhasha a ni tivi ku endleke yini kambe hambiswiritano inkombo timinete ntsena ku bela wara ya 12 hi lava ku ta twa ku va ri yini le a University ya Limpopo hi ku sweswi a hi faneka hi nyika nkarhi lowuwani ka Zidlikhaya swi tikomba swi nga se tshamiseka swi tikomba va nga se tshamiseka loko se va ta tshamiseka va ta vulavula loko va tshamiseka va ta vulavula na muhumelerisi ivi ku kota ku twananiwa ku yisiwa ku yini emahlweni hi ndlela leyo namuntlha ka Afrika va vulavula ku nga ri khale hi ta va kha hi bula na mufambisi wa minongonoko wa nhlangano wa xitichi lexi xa Munghana Lonene FM mayelana na magidi ntlhanu wa ti-episode ta nhlangano wa ta mina hi mina se ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona loko kha hi languta eka timhaka leti swi vula yini ka xitichi ku sukusela kwele ka lembe leri xi nga sungula hi koho xitori lexi ku fika la xi nga koho hi ndlela yoleyo i mhaka leyi lava ku yi landzelerisa kambe a ni tivi ku a University of Limpopo se va lunghisile tintambu ta vona hi ndlela yaleyo va lunghisile tintambu ta vona veri va lunghisini mani hi ringeta futhi hi ndlela leyo ku nkarhi wo hi nga hava se swi lava vanhu va tshama va yime hi swikun'wani va lunghekile ku hi ta kota ku nghena hi ya moyeni hi ndlela yaleyo Zidlikhaya Khalanga manetu na mitwa kahle. Okay, thank you. So ke cancel khala. Okay. Me va byela va languta xexo xa Comrades va hungutanyana ya distort kama hambiswiritano yana ni mahlweni M20 thandi ile ku ilungiseni. Cancel Khalanga kusuka a Studio 13 mita ka hina hi ri haleni a University ya Limpopo la ku nga na ntirho ku nga na career exhibition eka siku ra namuntlha leyi nga sungula hi awara ya 9 la ku nga na swiyenge swo hambanahambana tikhampani to ka ti nga ri ta mfumo leti na tona ti nga kona kwala ti nga rhambiwa na hina tanihileswi nga rhambiwa ku va ku ta karhi ku tsundzuxiwa kumbe ku kombisiwa machudeni eka swilo swo hambanahambana leswi swi nga ku endlekeni eka siku ra namuntlha kambe laha ni nga tshama kona ni na nkulukumba tatana Musalanwari kusuka ka NYDA va ta hi hlamusela hi xitalo mi ngo ti tivisa a na ha kota ku kuma xivongo xa n'wina but Musa a na ha kota ku kuma xivongo xa n'wina tanihileswi hi endlaka swo kona hi ku hatlisa mi ngo ti tivisa na leswaku mi huma ka NYDA mi endla yini se mina n'wina hatla hi nghena makeni Pfukile Maxi i Musa Mukhawana kusuka eka NYDA la Polokwane mi endla yini kwala ka NYDA ka NYDA i khampani ya mfumo leyi pfunaka vantshwa kusuka ka malembe ya 18 ku fikela ka 35. Okay, xiave xa n'wina lexi mi nga ku xi tlangeni eka ntirho lowu wa siku ra namuntlha la ka University ya Limpopo mi tele yini n'wina la ku ta tivisa vantshwa va la University wa Limpopo after ku va ta va graduate kumbe va heta tidyondzo ta vona va nga languteli ngopfu ku lava mintirho kumbe ku mintirho la South Africa sweswi ku langute vantshwa va le ku kumeni ka mintirho ku eka vana ra hina ra NYDA kota ku pfuna vantshwa va ku nga vi ngopfu ku lava ntirho va nga pfula na ma-business ya vona ku ka NYDA ku na mali kumbe ntsengo loyi va kota ku nyikiwa woho mahala va kota ku tipfula ti-business ku va ta kota ku create kumbe ku endla mintirho ka vantshwa van'wani va laha mugangeni kumbe lava va huma koho va create mintirho leyintshwa na vona. Okay, ai ku hatsanya mi nyika muntshwa un'wana na un'wana ni byele swilaveko swa koho un'wana as long a ri wa la South Africa a hi languti tidyondzo ta yena a nga va muntshwa mara a nga fikanga kumbe a va na ti-graduation va na qualification a ri na mihleketo ya ku pfula business ro karhi emugangeni kota ku n'wi nyika mali ya kusuka ka 1,000 ku fika ka 10,000 n'wi xavela leswi business hambi a yi nga registeriwangi business ya yena se no pfuka ni ta sweswi ni ku ni ta ka NYDA mi ta fika mi nyika 10,000 va hlamuserile va swi twisisa a wu pfuki u ta xa masungulo we n'wini fanekele va na ku tinyiketela kumbe va na mihleketo kumbe laha u tshamaka ka mugangeni wa wena vana ku ri ku xota swin'wana u ku na mihleketo ya soso u nga ta ka NYDA mi nga ni pfuna hi ka NYDA kota ku pfuna hi ku yisa training ya
masiku ma 5 i mahala wa hakeli nchumu ku trainer ku nyika certificate after ku training yaleyo after training hikoho i nga ta kota ku nyika mali yaleyo u xava leswi u swi lavaka ka business ra wena. Se lama machudeni ma ha ri xikolweni mi ma pfunisa ku yini tanihileswi mi nga tela wona namuntlha? Machudeni ka NYDA yana tibazari hi pfunana na NSFAS hi minkarhi ya ti-application ta tibazari va ta NSYOS ta va tuma NSFAS ofisini ya hi ya NYDA mahala vantshwa lava lavaka tibazari va ta aplya va suka NYDA va hi endlela mahala va hakeli nchumu. Okay, sweswo ke kusuka ka Botmusa Mkhawana kusuka le ka NYDA lexi nga xiyenge xa mfumo lexi pfunaka vantshwa mi nge tlhela ka Khalanga a studio 13 va ya mahlweni na nongonoko wa Africa wa vulavula. Loko ni lava ku vuya Khalanga ni ta hlamula muhumelerisi kwale ni ya mahlweni. Inkomo zidle ekhaya Cancer swinene kusuka University of Limpopo va NYDA. Hayi kuna swo tala leswi va yingiseri va vulavula ku loko hi va lava va kulukumba lava NYDA kumbe va vitisa kunene mi ta swi vula kunene va kha va switwa va NYDA ku van'wana va hehla ku hayi swa tika ku va kuma ku korhokela va abantshwa ngopfu loko ka languta ka xiyimo lexi vantshwa va nge le ku hlanganeni na xona xa mintirho ku na tindhawu to tala leti va ta endla timali koho a va le ku leteriweni ku fana na kwale ka swiyenge swa mabulu ka social media hi ndlela yoleyo kambe ke a hi kuti ku wa swi tsundzuka leswi nako a wu ri kwihi loko i sungula ku twa mpfumawulo lowu? Na vutisa na kambe loko twa mpfumawulo lowu a ri kwihi? MLFM ya ha mi rhamba nakambe vayingiseri ku ta mi ta yingisela ntlangu wa hina episode 1. Muhashi i Khensani N'wamaxangu Mathe, emichinini hina Quest Jara Swigiri, muhumelerisi wa ntlangu lowu i Roy Msaka Xikhumba-Ngubeni, kasi loyi a nga khoma pene i Paradise Dyson Nkulu. Mfundisi, basa menier, bas. Ani mfundisi wa wina ni tanala. Imina lo basa menier. Sele si vanhu va busy na ku strike itakuma ku van'wana loko va hlongola mali. Basa. Kuna tiko rin'wanyana basa hi. Va nge hi le nkaye na themba leswaku mai basa munhu wa mina hi loko ho va lanta kona hi nga va kuma. Va swi reflect ka yini. Basa vanhu va kona va hlupukanga ngopfu hi kun'wanyana hala basa. Hey ala kale abaku ile mananga va ku tiva kahle tiko ra kona ekitiba mbaya danko wonke bas ekitiba right môreoggend 7 uur ja bas mi fika lane prasini ita ya kona ja bas en mi nga fiki lenta ku donora ekeni baya ge yingisomo bas
basa loko ifika laya basa mane amukela mfambisi wa mnongonoko ka Munghana Lonene FM Rosana hi twa ku swi vula yini loko hi sungula nongonoko wa Afrika wa vulavula hi ndlela leyi namuntlha nhlekani lowu wa Xikwembu Rosana? Swi vula swikulu swinene eka xitichi xa Munghana Lonene FM. Kahle a ku fane ku tena business manager wa hina va lo khomeka hi tin'wana tinhlengeletano ku va hi ku kombisa ntikelo wa migingiriko leyi ntlangu wa Mina hi Mina kumbe xitichi xi nga swi fikelela. Khalanga a ni nga ha vulavuli hi lomu swi nga sungula kona lava va nga yingisela hambileswi hi tshembaka ku awara yin'wana na yin'wana kumbe minete yin'wana na yin'wana kuma vayingiseri vantshwa. Ntlangu lowu wa Mina hi Mina u sungule ku ri serial drama swi ma swi vona ku pfuneta lava va nga yingiselangiki phaphama na mixo ivi wu ta wu sungule hi 2004 ku ri serial drama ivi wu ta hi ku vona ku wu na ntikelo ene i Munghana Lonene xitichi xo sungula ku va na soapy ene hayi soapy ntsena leyo tlhe yi wina masagwadi hi loko yi phikizana na switichi swin'wana swa SABC na switichi hinkwaswo leswi nga kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga leswi swi haxaka i ntlangu lowu nga wina na masagwadi kambe loko hi languta lomu wu humaka kona xin'wanyana lexi ni nga xi vulaka hi ntlangu lowu wu hoxa xandla swinene na leswiya swa ku hi Xinghezi hi swi vulaka social cohesion ku va hi kota ku tirhisana na xaka tin'wanyana mi ta vona hi ku na vakhathu ku na vakidivoni khathu loyi a yimelaka rixaka ra vaVenda ku na kidivoni loyi a yimelaka Balobedu loko hi langute ntshamiseko leswi hi nga tshamisa xiswona la ngopfu ka xifundza xa hina xa Limpopo ene sweswo swi endla leswaku hi kota ku kuma vayingiseri va ku tala na lava va nga vulavuleki Xitsonga kambe va kotaka ku xitwa hi yo mhaka hi ri Munghana Lonene hi munghana wa un'wana na un'wana loyi a twaka ririmi ra Xitsonga. Mi ta tsundzuka na loko ti-radio ti cinca ti suka ka sweswo swa va radio Tsonga va radio Venda a ku ri ku kombisiwa ku swa endleka n'wina mi nga ri Mutsonga kambe mi rhandza nongonoko ku na va Mulawudzi la va rhandza nongonoko wa n'wina ngopfu wa Afrika wa vulavula so loko a ka ha ri leswiya swa xikhale swi ngo va voto ya ka phalaphala ntsena ma swi vona nyana mara lexi tsakisaka hi nga tsundzuxi leswiya swa loko Munghana Lonene wu tsemekanya wu ya ka lembe wu suka ka radio Tsonga a ri nga ri kahle ngopfu siku leriya ni lahlekele Khalanga so a hi ni nga mutsundzuxi ke mara lexi ni nga xi vulaka i ku ntlangu wa Mina hi Mina wu cince ngopfu kusuka ka vutomi bya le mapurasini loko hi languta mapurasini Munghana Lonene na vutihlamuleri swa ku vona leswaku timfanelo ta ximunhu ta hloniphiwa swi nga khathaleki leswaku n'we mi tirha aka ndhawu ya muxaka wihi tanihi munhu se loko hi languta timfanelo ta vanhu va le mapurasini a ti kandziyeliwa kambe sweswi loko na ntlangu wa ku fana na va Mina hi Mina wu kota ku va pfula matihlo va kote ku swi vona ku leswiwani a swi fanelanga swi endlekisa xiswona se kambe xin'wanyana lexi xi tsakisaka hi ntlangu lowu wa Mina hi Mina i vanhu lava va nga hoxa xandla mi ta tsundzuka hi ve na vatsari va ku fana na va Professor O.R. Chauke mani Peggy Ndleve va Masocha Khoni Lubisi mara hi nga rivala njhani Paradise va vulavule ngome Mr Mabunda hi vona yo mhaka mutwani nga va enantani hi vo Mabulandlela wa ntlangu lowu wa Mina hi Mina sweswi hi vona va nyiketana xinhongani ku ve na va Victor Maringa va Shadi Mabasa va Satisfied laha muhumelerisiwa kona ku nga Sunboy Beka Baloyi loyi a tlhelaka a tlanga tanihi Ngodwana so mi nga swi vona leswaku ntlangu lowu suka kule loko hi ya amahlweni ne kumbe mi nga si ya mahlweni yi khomeni kwalani sungula ni hundza hi la vhengeleni hi ku swi na nkoka ka vula ku vanhu va tiva la Mina hi Mina yi sukaka koho na ku langutela ku hi ta yisa ku yini amahlweni kambe sweswo hinkwaswo vayingiseri wa mehe a ndzhaku ka loko hi ta va hi hundze hi laha a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi
Swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku. Naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya bail. SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawe na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Mina Khensani Beauty Nhlayisi xintluruturu xa ku mita vatswadani vasopanwana ximbi xa huku xi la ku nwa mati ni sungule na yona leyi mina hi 2004 bativa yi ni dyondzise swo tala na n'wina na themba mi yima na mina loko ni ku yi ni dyondzise swo tala mi dyondze swo tala hi mina mativa hi vone tindhawu swi swo tala ya dyondzisa yingiseleni mi nga chavi ku yi yingisela sweswi a ku tiva mevhasi van'wana va xintluruntluru xa ku mita vatswadani va mavunwa va ku onha miti kutana va karhi na van'wana va George na van'wana va Msupuluwu van'wana mativa a hi hlayisaneni a hi tsakeleni a hi yingiseleni hi ta dyondza swo tala. Bye-bye, happy birthday to you, happy birthday to you, happy! Tsuru basa panwana meno vatsundzuka loko va ku vaxumi phalavurwa hi ri vuyani amxumisa phalavurwa so ama kombisa ku ya mahlweni ene impela va vula swona va kona va Betty mani yowe va mawisa va khomini xinhongani xa va mani mevhasi ana ha kombisa ku loko yi suke ka ku languta swinene emapurasini yi vuya yi cinca yi languta ngopfu vutomi bya siku na siku hi ku ya hi karhi hi cinca hi languta vutomi lebyi namuntlha ku hanyiwa ka byona loko u yingisela mina hi mina mi ta swi twa ku hi famba na nkarhi ka leswi swi humelelaka sweswi mi kuma ku swin'wana swa leswi hi swi khumbaka a hi vuli ku ri ha swi sola kumbe hi swi soli mi twa kahle ku na vanhu lava va tsakelanaka hi rimbewu rin'we leswi swi nga kona kwala ka vaaki hi hanyaka na swona makumaku nkarhi wun'wanyana na loko ka rixaka ra ka n'wina a ni mehe ka hina ka vakokwani le ka mathebula hi nga ri na swona swa muxaka lowu mara swi endleka vanjindani swi kona swa ku mi kuma ku sesi va tsakela sesi kuloni buti va tsakela buti kuloni se na ku vanhu lava va fanele va khomisiwa ku yini ku timfanelo ta vona vo ti nga kandziyeriwi hi na yona ti-drama kumbe mitlangu ya swilo swa ku fana na sweswo hi yo mhaka ni ku hi languta vutomi bya siku na siku hi languta timhaka ta le timayini hi languta timhaka ta le ti-orphanage hi languta vutomi bya masiku na siku na siku and lexi ni xi rhandzaka ngopfu hi mina i ku hi na ndunankulu laha swi endla leswaku swi hi pfuneta na ku hi hlonipha tihosi vukosi lebyi byi hi rhangelaka so mi nga swi vona leswaku i ntlangu wa ku nyanyula i ntlangu wa ku hungasa kambe wu na tidyondzo hi yo mhaka hi dyondza swo tala aka ntlangu wa mina hi mina kasi aka van'wani vahumelerisi va wona na va But Ali va humelerisini ivi va tatana Million Mabunda handle ka ku va wu rhangela namuntlha xiyenge lexi xa mitlangu ya swiphemu swi rhangeriwa hi sesi Ruth Maphophe ene ku komba ku va swi khomini na vufambisi bya vo Manani Rose mi ni vula Manani Rose Chabalala kana Manani Rose Chabalala hi ku tirhisana na vatlangi na muhumelerisi hi vona ntlangu lowu wu karhi wu endla swona ngopfu ku nga ri khalenyana kwala ka vurhangeri byebyi bya va Mani Rose na va Mani Ruth hi wine sagwadi MTN award na ti-Telkom awards na ti-MTN awards ka ti-radio hinkwato ta SABC so ntlangu wa mina hi mina wa hata ya amahlweni and makungu ya hina tanihi xitichi ni vone aka group leya ya hina ya kwala xitichini mo ku hayi khona leswi swi lava ku dyeriwa nyama and swi lava ku dlayeriwa homu leswi
i khale ka hi dlayela van'wana hi nga ti dlayele hi laha ku swi dlayela homu khalanga leswi vayingiseri a va tshama va yingiserile a hi nga swi tlangeli ntsena la moyeni hi ta va endzela aka tindhawu to hambanahambana hi karhi loko makungu ya hina ya famba kahle hi kuma mpfuneto wa swa timali kusuka ka van'wamabindu lava rhandzaka ntlangu lowu wa mina hi mina va ta hi vona hi ta aka tindhawu ta ka vona hi tlangela 5,000 episode 5,000 ti tele swinene loko hi vulavula hi episode ya ku yi nghena siku na siku ku fika ntsevu wa masiku hi mugqivela laha wu repeataka nampundzu kusuka 5 ku fika awara ya tsevu na mixo hi mitlangela swiphemu leswiya hinkwaswo n'we mi nga swi kayela va kona lava va pfukaka va swi yingisela la kuma ku a va yi minkosini a va yi minkhubyeni loko ko tshuka ku ri na swihoxonyana swa vuthekiniki wu nga tlangi khalanga tinqingho ta kona ti na ingaku impfula leyi nga na tolweni la Polokwane na le ka tindhawu tin'wana ku komba ku va wu yingisela vayingiseri ntlangu lowu wa mina hi mina i ntlangu lowu khumbaka vutomi bya siku na siku ha khumba swilo swa ti-teenage pregnancy hi khumba hinkwaswo sweswi ku nga nguva ya nhlawulo na timhaka ta nhlawulo ta ku dyondzisana na timhaka va IEC va xave nkarhi ka mina hi mina van'wamabindu va ku fana na la home clothing va xavini nkarhi ka mina hi mina va spa va xavini nkarhi ka mina hi mina so hi yo mhaka mi nga swi vona leswiya swa ku wu na nkoka swinene hi yo mhaka wu koka na rinoko eka van'wamabindu va kota ku xavisa swimakiwa swa vona kumbe switirhisiwa leswi va swi xavisaka va swi endla swi tiveka ka mina hi mina hi ndlela ya drama ku nga ri ku fika va ku khalanga clothing hayi na tisuti to saseka ngopfu i 2000 yin'we loko swi nghene aka ntlangu wa mina hi mina swi tlhe swi nyanyula swi koka na rinoko so hi yo mhaka ni ku na van'wamabindu van'wana hi lowu ntlangu wa mina hi mina wu tirhiseni ku va wu mi nghenisela wu kurisa bindzu ra n'wina wu tlakusa bindzu ra n'wina i ntlangu lowu nga na risima swinene eka vayingiseri va Munghana Lonene and hi rhandza ku khensa khalanga eka vatlangi va mina hi mina lava va nga hundza misaveni va ku fana na va Msaka Xikhumba lava nga humelerisa kusuka kwale ku sunguleni ku karhi ku kandzisa Jara Sgwingi Quest Chauke Mhloti mi ta n'wi tsundzuka sesi Mhloti na vona a va wisi moya wa vona a wu wisi hi kurhula lava hi nga sala a hi yeni amahlweni hi yisa xinhongani lexi va mhani Mevas va nga hi kombisa xona va mhani Mxupuluku va Sesbetsa na van'wanyana lava hi nga ha riki na vona eka ntlangu lowu wa mina hi mina lavantshwa va nga kona va mhani Mevas a va ti-role model ta hina a hi kandiyeleni mikondo ya vona lomu va nga kandiya kona hi ta swi vona nongonoko ni ngo ntlangu lowu wa mina hi mina wa ntlangu lowu wa mina hi mina wu ta ya mahlweni wu kula kambe mhaka yikulu leyi ni lava ku yi tshikelela swinene i ku va wu va na ku xavisa van'wamabindu a hi xaveni nkarhi ka mina hi mina hayi mate vai xisikuwa xexo vula ku nkarhi wa ku herile na pfumela mina hi mina Akabiki, mina hi mina. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ni khensile ku siyeriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu inhlikani. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi lava ku lavisisiwa swihehlo swo xanisa hi swa masangu exikolweni xin'wana. Masipala wa Joni wu angula eka mhaka yo thola vatirhi vo rhurhela Malakatsa. Khomixini ya Madlanga yi twa hi ku dlayiwa ka vanhu eka swiyenge leswi lavisisiwaka hi swipano swa ku hlawuleka swa maphorisa. Mahungu xitalo hi awara yan'we. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi.
ejohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela N'hweti ya vavasati va xiviri i vavasati lava kondletelaka ku cinca wansati wa xiviri Munghana Lonene FM u ri n'hweti ya vavasati leyinene hlayisekani Munghana Lonene FM Makombandlela. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korokela wena. Nawu lowu vula ku loko ri mu Afrika-Dzonga wo fika i hirisela munhu wa ku ta ri handle a nga ri na timfanelo ta yena u tlhova nawu. Loko wo fika i n'wi thola a tirha hotela ya wehe kumbe restaurant ya wehe kumbe epurasini ra wehe kumbe efemeni ya wehe hi le ku tshoveni ka nawu a swi pfumeleriwi wehe i nga khomiwa. Oliver Tambo vuya ku ka mina a ku wena Kingsley Mandela u ta humesiwa a jele aka masiku lataku nta lava ku ri tilunghisa u ta ya akaya ku ya kota ku hlayisa Nelson Mandela masiku va ku ri a ni ri chief bodyguard ya Oliver Tambo nkarhi lowu mara Daniel Soja ni vuye ni mbala boots ni mela ku ri loko siku lero ri fika nta ubuka ni suka ni ya kaya a hi nga swi tivi na ku ri ni ta suka ni ya kaya ni sungula kwihi xiboho xa khoto xi kombisa sweswo ku ri ina a va pfumeleriwi ku ri va tlhontlha ripoto liya yi lava ku va impeachisa a khota so xi pfumelana na vona ni ta tsona a ku ri leswi ya swi vulavula a ku ri full court protect i tijaji tinharhu leti hlelaku xiboho se ku ve na tijaji tinharhu ivi timbirhi ti fika ti ku ri yes a hi pfumeleni no president ra ya mahlweni va rijiwa within a limited period. Khalanga Phedi Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Makumena rumona minutes ntsena ku bila ya khumemberi khesel swinene kwa ilo mendebe kwa ngisira tixi xi ri kona mutla ku ri ravo naro siku hi leri ra khumemberi ro ngutla mauri lemina magidiberi makumemberi ntsevu kona nga ningisela ri ndeni ka movha wo ya manyunyu wa khensa swinene loko hlawule xitichi lexi ka vula movha leyo ku fika sweswi ndzi khandiya se loko yi khandiya indlela leyo i tle i yingisele ni nghenisa ka yona hayi ha khensa swinene hi la ku bula na professor ne professor bula na vona la hi maka ku va hi ka bula hi languteka timhaka ta leswi ya ku mahlweni ka vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni ka commission leya yi rangeriwaka hi Chief Justice Mbuyiseni Madlanga leyi nge le ku yeni mahlweni le a dorobeni ra Pitori veri le Bridget Mabandla Justice College la hi nga koka ndawulo leya timhaka ta vululami se lava ku ta va hi ta bula na vona la hi langutaka timhaka totoleto ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta ku ku na ntshamo lowu nga kona namuntlha kambe ku na lowu ntshamo a wu ringeta ku la ku tshama tolo wu nga tshami wa xirho xa huvo yo endla milawu ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka ta ku va vone yini ka maendlelo ya muxaka luwa na vumbhoni hi ku angarhela ku fika sweswi Prof Nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalanga hi xewetana vayingiseri khensa nkarhi wa ku va hi update rixaka leswi nga ku humeleleni ka commission ya Madlanga ho ba hi xirhami hala Pitori a hi tivi ku hala mi nga kona Khalanga. Hayi na haleni ku kahle kambe hina hi lo xikombela xirhami lexi a hi vilela ku a xi tikomba xi kha xi helela kwale a Kapa Vupela dyambu na va Kapa N'walungu xi na le vuxa kambe swi nga ti halena hi nga koho se hayi sweswi ha khensa xikwembu xa hi ringanisela na hina xona haleni na swo ha ximukela professor.
ha khensa swinene Khalanga. Inkomo Prof ni tshame ni swi vula na namuntlha na hengeta ku ri mi nga heli mbilu a hi tirheni sweswi hi lemukisa rixaka ku endlela leswaku n'wina mi nga va tivi loko mi kha mi ta mi vulavula a swi fani na loko ku vulavula hina vo ka hi nga tivi nchumu hi heta laha hi lahlekisa rixaka hi ndlela yaliya se loko hi ka hi mi rhamba mi nga hi heleli mbilu Prof a hi yeneni mahlweni hi pfuna rixaka. Ni nga alela van'wani hayi n'wina Khalanga n'wina be rest assured ku ri ni ta wu endla nkarhi wa ku va ni vulavula na n'wina loko swi fanerile Khalanga. No a khensa swinene Prof a hi sunguleni kwalani ka ku tolo a ku ri na xirho xa huwe endla milawu lexi a xi languteriwe hi mahlongati hi vanhu ku ya hi na hi switshembiso leswi na xo a xi nyika xi kombisa timhaka ta ku xi tiyimiserile ku ya nyika vumbhoni vhiki leri taka nkarhi wo tani xi ta va xi vuyile nakambe xirho lexiya kambe ke leswi nga humelela tolo swi hlamarise rixaka loko ku ya twiwa ku a palamende ku na khompyuta yi kota ku onhaka 18 wa tin'hweti kambe swa kanetiwa mi vone yini kwalani Prof? Hayi Khalanga loko hina hi nga kula hi kha hi dya vuswa hi ku ri ku na vuswa lebyi byi nga mbodza byi nga vupfangiki hi vone mbodza tolo kambe a swi hi hlamarise Khalanga hikuva mbhoni leyiwani na loko hi langutile loko yi nyika vumbhoni ka ad hoc committee nkarhi lowu nga hundza swa kanakanisa ku ri i mbhoni leyi yi tshembekaka masiku lama thekinoloji swi olove ngopfu ku va mi kota ku hatla mi lunghisa leswi swi nga lulamangiki hi switirhisiwa leswi vitanaka ti-tools of trade loko hi languta xiyimo xa yena Khalanga i member of parliament wo ka hi nga tivi constituency leyi a nga na yona hi ku ya hi vandla leri ra Coloured Congress Party a ri leaderka ku ri constituency ya kona yi le kwini kambe ku va a kote ku fika a parlamente swi vula leswaku i na swiyimo swa le henhla swo tlula swa mina na n'wina Khalanga ku switirhisiwa leswi a swi tirhisaka parlament loko swi nga tshamisekanga ti-technicians ti kona leti tirhisaka taxpayers money ku va nga kota ku replace xitirhisiwa lexi a xi tirhisaka kumbe va hatla va xi lunghisa hi ku copeta ka tihlo kambe swi tikomba ingaku Khalanga ko va matshalatshala ya ku va a ringeta ku ri timbhoni tin'wani ti rhanga ti vulavula leswaku ri a ta kota ku ri yena a ta counter a vulavula ku ri leswi ti nga vulavula swona timbhoni a hi ntiyiso leswi vulavulaka hi yena hi swo swi nga swa ntiyiso kambe ni swi vonile Khalanga loko Justice Madlanga a n'wi xupulanyana hi nkhavi wa ririmi a vulavula leswaku leswi a swi vulavulaka i mavunwa i matshopetani a swi na nhloko na ncila kambe hi langutele ka vhiki leri taka hikuva yi postponiwa proceedings tolo ku hi vhiki hi ra vumbirhi leri taka ti 19 or ti 14 ka hi nga tsundzuki kahle siku ra kona kambe vhiki leri taka hi langutele leswaku ta tlhela a vuya ka commission lero hi ta twa ku ri i na vumbhoni byo khomeka lebyi nga ta byi veka atafuleni Khalanga. Ni khomeleni kwalani hundzisa mavhengele lama 40 wa second Prof ku ni la ku vutisa ku andaka xifaniso xelexiya swi nyika xivumbeko xa njhani xa vumbhoni lebyi byi ngele ku teni ngopfungopfu loko kha hi languta na matimu ya lama mi nga tlhokovetsela sweswinyana Prof kambe andaka loko ni ta va ni hundze hi laha madoroba yo hambanahambana minkarhi yo hambana vutomi bya kahlula kambe kungu ra stokvel ri fanele ku ya emahlweni naswona eka FNB app swirho swi kota ku vona mali pfulani akhawunti ya FNB stokvel kun'we hi tirhelo ra digital hambi mi ri kwihi emisaveni ivi mi vona mafambiselo ya mali kun'we hikokwalaho ka yini ku fanekele ku va munhu un'we ntsena loyi a vekaka mali tihlo hi FNB digital stokvel account swirho hinkwaswo swi nga landzelela mali ya stokvel eka FNB app cincela eka digital stokvel hi FNB namuntlha FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo ku na swipimelo FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini endla leswaku bindzu ra wena ri tiveka eka vayingiseri va xitichi xa Munghana Lonene FM xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi fikelela nhlayo le henhla ya vayingiseri masiku hinkwawo xikan'we na xitichi xa thelevhixini xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kun'we na xiyenge xa mabulu rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za tihlanganisi na hina hi ta ku endlela tihakelo to khomeka no fikelela xikhwama xa wena bindzu ra wena ra swi lava ku navetisa eka xiyenge lexi fikelelaka vanhu vo tala rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za Munghana Lonene FM magombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona
iyo maka i ri na Professor Dumisani Mabunda lava nge le ku nyikeni tlhelo rero ra vuhleri eka hi languta ka vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni eka commission leyi rhangeriwaka hi Justice Mbuyiseni Madlanga. Prof a yini ni mahlweni khesile ku mi khomela riqingho rero mi kombisile n'we swi dyondza eka miri leswi i vonaka sa swona ro sungula swi ta tshama nkarhi wo leha. Loko xiyimo xi te tani miri yini hi leswi hi nga swi langutela endzhaku ka masungulelo lama ya murhangeri. Xivutiso xa kahle kumbe statement xa kahle Khalanga. Leswi swi vitanaku first impression last. Loko masungulo ya wena ya tikomba ya inspire confidence swi endla leswaku loko i ya mahlweni karhi hi vulavula i nyika vumbhoni ba kota ku yingisela. Ni ta tsundzuka Khalanga na loko ka hi kula loko wo va a hubyeni loko va ku nyike opportunity i tshwatshwara ya leyi na leyi a wu nga ha nyiketiwi respect leyi a yi fanerile ku ya emahlweni hikuva i nyiketiwe opportunity i squandara i nga vulavuli swo khomeka. Kambe ni nga ku vula leswi Khalanga ku ri commission leyiwani ya Madlanga i inquisitorial process leyi lavisisaka loko ku ri na vumbhoni loko nyiketiwe opportunity Khalanga tisa vumbhoni u byi veka etafuleni. Endzhaku ka loko i vike vumbhoni bya wena va ta kota ku swi hlela va vona ku ri leswi nga swi vulavula swi na nkoka wa ku fika kwihi. Kambe vumbhoni leyi vulavulaka hi yona namuntlha Khalanga mi ta tsundzuka aka ad hoc committee a yi vulavula swilo leswi a swi nga khomeki. Hi ri na ku tshemba ka leswaku ri kumbexani loko a ta la ka Madlanga i ta cinca position a tisa vumbhoni lebyi a nga hluleka ku byi humesa aka ad hoc committee. Hi nga lavi ku compare ti-processes letimbirhi kambe vaakatiko va swi tiva leswaku ri aka Madlanga commission ti-evidence leaders na hinkwavo lava khumbekaka laha va na ntokoto wa ku va va kota ku lavisisa leswi imbhoni yi swi vulaka ku kondza kun'wanyana yi boheka ku va yi pfumela ku ri hayi a ni endle xihoxo na swi twisisa leswaku leswi mi ni vutisaka swona hi swona swi nga ntiyiso kambe leswi nga swi vula a swi na ntiyiso. Kambe mbhoni leyiwani swi tikomba ingaku Khalanga swi ta yi tikela ngopfu ku va yi tisa vumbhoni byo khomeka ka Madlanga commission. Swi nga endleka leswaku ri a nga testify siku rin'we ntsena. Swi nga endleka leswaku ri ku fana na timbhoni letin'wanyana na loko ku ri ku a gimetile vumbhoni bya yena laha yi tlhe commission yi ku heta kombela ku i tlhe i vuya futhi nkarhi lowu taka. Ku ve le ku languteni ka ku va huvo yo endla milawu ve ri hi ntumbuluko na ntolovelo wa vona a va hlamuli loko swilo swi khumba xirho xa huvo yo endla milawu kambe tolo va sindisekile hikokwalaho ka ku va kha va ringeta ku sirhelela xinduti xa ndhawu liya na ku kombisa ku a swi nge vi ntiyiso ku mutirhi kumbe xirho xa huvo yo endla milawu a nga tsandzeka ku tirha hi ku kala switirhi i va a ri na switirhi swa kenela kusuka kwalano na ku languta ku a ku ri na tivhidiyo ka mavhiki lawa na tin'hweti leti nga hundza xirho lexi kumbe mbhoni leyi yi kha yi kombisa ku yi lulamini ku va yi nyika vumbhoni yi tiyimiserile a swi hlangani phela loko se xiyimo xi te tani se swi vula yini ku ya mahlweni. I ntiyiso lava le parliament ti-parliamentarians va ringeta ku kombisa xiyimo xa leswaku ri hi nga paintiwi hi paint yo fana ya ntima hinkwerhu. Loko ku ri na member of parliament loyi a nga out of order a ve yena a tekaka vutihlamuleri ku nga ri ku ri a ni na vona va ringeta ku sirhelela xindzhuti xa vona eparlament. Hi swi vonile a nga va a nga ri yena ntsena loyi a komba a ku na ku kanakanisa ku ri swi fike njhani ku va va fikelela ku va va ri ka ti-committee leti tele henhla ngopfu a parliament. Kambe a hi le ka swiyimo swo kahle swa ku hlela ku ri vanhu lava yimelaka parliament va na vuswikoti kumbe va na swikoti kambe hi vona va ti-exposaka loko va nyiketiwe opportunity ya ku va va vulavula na rixaka va komba ku ri hi mpela i varhangeri. So ni nga ka ni nga swi twisisanga kahle hi vuxokoxoko ku ri va ti defendele hi ndlela yini kambe hi ku langutisisa leswi parliament yi tirhisaka ti-taxpayers a ni voni ku ri swi nga teka
vhiki ku va va replacer laptop ya member of parliament loko ku ri ku himpela ku na swiphiqo swo karhi kambe leyi mbhoni yo ringeta ku tumbela hi rintiho no pfumala swin'wana swo vula swona hi ku minkarhi yo tala loko munhu a ringeta ku tumbela hi rintiho i kule ngopfu lero i nge tumbeli endzhaku ka rintiho a swi tumbeleki so i ta ti-expose ku ya emahlweni loko a ta appeara eka vhiki leri taka hikuva i endle ti-allegations to tala ngopfungopfu eka ti-media spaces loko a vulavula a ku na vumbhoni byo karhi ku ri Mkhwanazi leswi a swi vulavulaka a hi ntiyiso so a byi tisi vumbhoni lebyiwani hikuva so far vaakatiko va swi vona ku ri leswi nga vulavuriwa hi Mkhwanazi swa hlangana hi leswi vitanaka ku na connecting of dots ku na vukanakana swo tala hambi ko va ku namuntlha mbhoni leyi nga kona yi nga aka Madlanga yi ringeta ku la ku connecta Mkhwanazi na vubihi bya swigevenga leswi dlayiwaka KwaZulu-Natal kambe leswi hi vona swi nga ri part of the terms of reference because leswiwana swi vulavulaka mbhoni ya namuntlha leswi swi nga vulavuriwaka ka extra judicial commission which leyi commission a swi yelani na ti-terms of reference swa commission ya Madlanga. Loko se mi kha mi taka mbhoni ya leyi nga kona atafuleni xikongomelo xa ku va yi kha yi nyika vumbhoni lebyi byi tikomba ku onge byi lava ku voyamela tlhelo ro karhi i timhaka ta ku va kumbexani xiyenge xixiya va xi rhangelaku xa IPD kumbe xi nga va xi tsan'we ntirho wa xoho kumbe xi nga va xi voyamele tlhelo ro karhi ka mintirho leyi xi fanele xi yi tirha kambe xi nga koti ku tirha se ku laveka ndhawu ya ku tumbela kumbe ya ku huma hi yona. I ntiyiso walowo Khalanga swi tiva leswaku IPD a yi tirhi ntirho wa yona a yi ngheneriwile hi swigevenga loko mo languta no mi nyiketa example ya one ku va loko mbhoni leyi nga dlayiwa yi tlhele ku hoxiwa matini leya Kurhuleni swi teke 5 years ku va va humesa vuxokoxoko ku ri ku fambise kwini a va nyiketiwe chance ya ku va investigate a swi nga ta teka na lembe rin'we ku va va kume vuxokoxoko kambe sweswi ko va humela ka handle hikuva timbhoni ti te mahlweni ka commission ya Madlanga so a va na ntirho swi nga endleka va tirhisiwa na hi some IDEC members hikuva va swi tiva leswaku ri na vona se a va ngheneleriwile hi vugevenga so va fanele va kuma xo karhi ku va va tisirhelela emahlweni ka vaakatiko va vonakala ingaku va tirha ntirho kambe swi tikomba ingaku a va wu koti ku tirha ntirho loko a kha a vulavula namuntlha loko i kume vuxokoxoko bya ku na swigevenga ndlwini yo karhi a wu swi tivi leswaku swi ame ku fika kwihi yena i hlamusela leswaku ri minkarhi yo tala va kume ku ri swigevenga leswi dlayiwaka KwaZulu-Natal i kuma ku ri loko va ri 12 ko va na vambirhi va nga na swibamu a swi hlangani kona a va fanele va n'wi yimisa a nga yi mahlweni hi ku leswi a swi vulavulaka unless loko ri ku a lava ku connecta ku ri maphorisa ya tirhisana na swigevenga hi mhaka ya ti-drugs na swin'wana na swin'wanyana mara hayi handle ka ya ku va a painta maphorisa hikuva va fanele va ti-defenda na vona loko ku ri ku va hlangana na swigevenga a wu vutisi ku ri mi khome swibamu swingani hi ko nga ta tisirhelela Khalanga. Ntiyisi ngopfu yeleyo prof ni le ku languteni la ka timhaka ta mbhoni leyi yi nge le ku tiseni vumbhoni la xandla xa mulawuri ka IPD a KZN kun'wani va ti phasaphasile na vo ku komba ku va fike kun'wani va fikelela swiboho swa ku munhu loyi wani a nga ri xigevenga kahlekahle a ri murhangeri wa mathekisi se loko va ya vutisiwa ku mi fike njhani mina vumbhoni na va ku hayi ko ya vumbhoni ho hleketelela ku a ye vuchavela a ye ku tumbeleni la ri koho se swi tikomba ku ongeti swin'wana leswi swi nge le ku vulavuriweni ko va ku hleketelela kambe xivutiso ku ta va ku hi ya kwihi kusuka la prof. Khalanga hi xilungu hi swi vitana kumbe hi xinawu he who alleges must prove loko mbhoni leyi vulavulaka namuntlha yi ri na vumbhoni bya ku himpela maphorisa ya tirhisana na swigevenga i nkarhi wa yena wa ku va a veka vumbhoni lebyi atafuleni kambe loko a nga swi koti swi ta vulavuriwa ku ri swi fana na leswi swi vitanaka hearsay evidence hearsay evidence maveriveri a swi amukeleki eka court of law hi ku ha swi tiva leswaku commission ya Madlanga yi na the same authority na power ku fana na court of law so loko i ta ka mahlweni ka yona i fika i endla maveriveri ku ni twe hi mani twe hi Khalanga ku na swo karhi
i nga ri na vumbhoni swi nga ta ku yisa hele kambe hi ku ya emahlweni Khalanga ku na masiku yo hambanahambana timbhoni leti ti appearaka hi masiku yo hambanahambana wa swi kota na ku va i byi vona vumbhoni hambiloko Madlanga commission a nga se humesela swibumabumelo ha swi tiva hina hi nga vahleri ha swi tiva leswaku ri commission yi ta humesa swibumabumelo swo fana na leswi na leswi hikuva i twe vumbhoni bya mbhoni yo karhi esikwini n'wana kambe ku na timbhoni tin'wani Khalanga leti appearaka loko ku ya fika amakumu ka siku rero i languta ku ri a yi vulavula yini mbhoni leyi i nga koti ku hlanganisa 2 na 2 ya mahlweni kambe pfumela leswaku ri commission leyiwani yi empowered ku va timbhoni tin'wanyani na le ka ti-recommendations a swi nge ta komba na leswaku ri ku ze ku va na mbhoni yo karhi yi nga appeara ka commission ya Madlanga. loko ka hetisela prof ni le ku languteni ka ni lava ku hetisela hi ku tlhelelanyana kantsongo ka mbhoni leyi yi nga tsandzeka ku ya mahlweni na ku nyika vumbhoni tolo loko hi kha hetisela prof ku minkarhi min'wani veri hi kombi vanghana va wehe hi ta kota ku vona ku wena i munhu wa njhani loko ku ve maAfrika-Dzonga ha hlawula varhangeri van'wani mi kuma ku va tlhela va ti buma hi ku mani dyondzanga xikolo ni tshike a ni pasanga metiriki sweswo swa ku taniya hi va hi kha hi languta yini tanihi hi vaaki ku hlawula varhangeri Khalanga ku va na varhangeri va kahle atikweni swi endla leswaku ri ku va na nhluvuko ku va na development kambe loko hi accepta leswi hi swi vitanaka mediocrity a nga ta tekeriwa emahlweni swi fana na swipano leswi swi yimelaka tiko ra South Africa ematikweni ya le handle loko mi accepta mediocrity mi swi tiva leswaku ri a mi nge perform mi to appeara ka ti-game tetiya ti nga vekiwa ku mi ta tlanga ti-game tinharhu kambe a ku na laha mi yaka kona mahlweni kambe loko hi kota ku hi hlawula ti-leadera leti ti nga ni vuswikoti ti nga na ntokoto ha swi tiva leswaku ri ti ta yimela ka ti-public platforms ti ta endla leswaku ku va na ti-reforms sweswi hi ya ka nhlawulo wa swifundza wa hambi wa mfumo ya miganga wa mfumo ya miganga ku na vanhu lava swi tivaka ku ri munhu wo karhi a nge swi koti ku hluvukisa tiko ra hina kambe hi yena hi nga tshemba yena so loko nhlawulo wu va wu hundzile Khalanga vanhu va ya nwa mati na tidonki na timbuti va fanele va swi amukela ku ri hi lo ti hlawulela ku hi va na varhangeri vo karhi kambe loko mi kota ku identify ti-leadera leti ti nga ta kota ku ri ti mi vulavulela ti mi yimela mi ta swi kota ku ri mi vona nhluvuko endzhaku ka ti-elections kambe swa tika Khalanga ku va mi vona good leader hikuva mi langute CV ya yena hi ku corruption yi kona va submita ti-CV leti vonakalaka ti ri impressive kambe a nga ri na vuswikoti kambe hi tshemba leswaku ri ku ya emahlweni ti-leadera leti nga ta vekiwa aka especially in the justice system cluster ti ta endla leswaku ri ti tirha ntirho lowu vaakatiko va nga ta kota ku vona ku ri laha endla nga xihoxo hikuva hi hlawule murhangeri wo karhi Khalanga swa tika ku va hi kota ku vona murhangeri hikuva hi n'wi langutile tanihileswi mi swi tivaka ku ri you cannot judge a book by looking at its cover so kambe loko i hlaya buku yin'wana na yin'wana leyi hi hlayaka loko lava ku hi xava Khalanga i languta hala ndzhaku ka yona that brief note kwalaha ndzhaku swi endla leswaku teka decision ya ku ya hi ta yi xava buku leyiwani hikuva leswi nga swi hlaya laha swi komba ku ri ku na swo tala leswi nga ta swi dyondza ndzeni ka buku yaleyo kambe without digressing Khalanga hi pfumela leswaku ri a ku heteleleni ka commission leyi ya Madlanga leyi ku ta va na ti-reforms leti nga ta endla leswaku vaakatiko va tlhela va ni ku tshemba aka criminal justice system hikuva swi tiva leswaku crime yi le ku onheteleni ka vutomi ni vumundzuku bya vaakatiko so hi pfumela leswaku ri reform yi ta sungula ku nga ri khale leswaku ri hi tlhela hi va ni ku tshemba eka varhangeri va hina Khalanga mina n'wi hetile lexi vutiso xi huma eka muyingiseri a nge ri prof ni kombe mi ni vutsela prof kasi vanhu lava n'wi nyiketela vumbhoni ku nga ri xaka rin'we ku endleka yini
khalanga i xivutiso xa kahle xexo hi ku mina khalanga loko no ya a bangi ni kuma ku ri na rixaka rin'we ntsene na swi tiva ku service ya kona yi ta va njhani kambe loko ni ya ka bangi yin'wanyana ni kuma ku ri ku na mixture ya tinxakaxaka leti nga kona etikweni ra hina na swi tiva leswaku un'wana wa wona i ta ni vona ni yime layinini a ta ku vutisa ku ri how can we help you sir so a swi laveka leswaku ri ku va na demographics ta tiko leriwani ti va na ti-representatives aka ti-strategic positions leswaku ri ku nga vi na ku hleketela leswaku ri ko va khabali yo karhi leyi laha ku tirhelaka rixaka ra ka vona ntsene lavan'wana yi nga va tirheli swona i swivutiso swa kahle khalanga hi pfumela leswaku ri ku ya emahlweni ku ta va na ku cinca ko karhi loko minister a kha briefa rixaka vhiki leri nga hela i humese tinhlayonhlayo a komba leswaku ri IDAC a hi swona leswi hi swi vonisaka swona ku na nambara ya le henhla ya vanhu va ntima lava nga ka IDAC kambe a nga hi nyikanga xo khomeka leswi swi endlaka leswaku hi nga pfumeli leswaku ri hakunene vanhu va ntima va kona eka IDAC hina hi vona va rixaka reriya hayi ni mi twile prof nkesi nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo khalanga a hi vulavuleni na rixaka ku ya emahlweni inkomo i professor Dumisani Mabunda lava hi bula na vona nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa hi vuhleri hi tlhelo ra hi laha swilo swi fambaka kumbe va swi vonaka swi kha swi fambako eka tiko reru ra Afrika-Dzonga eka commission leyi nge le ku yini mahlweni leyi rhangelaka hi justice Mbuyiseni Madlanga lava nge le ku voneni na ku tiyisisa leswaku tanihi hi rixaka hi kota ku vona vundeni bya ku nyaka pfala ka kumbe xiyenge lexi xa maphorisa hi ndlela yaleyo hi ta twa n'wina ku mi angula mi ku yini hi le ka 0860 002543 na nkarhi wa ku sukusela sweswi ku fika hafu ku bile awara yan'we hi hafu ku bile awara yan'we hi nghena ka rin'wana pfhumba leri tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo se mi nga kayeli ntshamo wolowo hi ndlela yaleyo kambe sweswi na timinete timbirhi leti ni nga na ku pfumela ku hi nga ti tirhisa mina na wena hi kota ku twa ku kwalaho hi nga ko u ri yini wena hi vumbhoni lebyi byi nga nyikiwa hi languta na timhaka ta varhangeri lava loko mi kume nkarhi mi ya va hlawula ku mi va mi kha mi languta yini tani hi vaaki hi ndlela yeleyo nomboro i 0860 002543 kuti ku angula ku yini swi tikomba ku xikepe lexiya xi nga hetelela xi hundzuluka xi tise mafu yo tala swinene va tiko ra Zimbabwe va hetelela va teka xiboho xa ku va siku ra ku hetelela ku langutiwa ka timhaka ta ku rila ka tiko hinkwaro xiyimo xa khombo etikweni endzhaku ka loko xikepe lexiya xi hundzulukile ivi ku khumbeka vanhu lava va nga hetelela va khumbeka kambe vahangalasi va mahungu vo tshama va kha va ku a ku ri na vakhandziyi va ku tlula kolomiya ka 90 van'wani a va vuli kahle ku i va mani lava va nga pona i va mani lava vangani lava va nga hundza emisaveni hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga ta ti languta ku ya mahlweni mi nga rivali ku Zidlika na yena kona leyi a University of Limpopo a yi tivi ku kona xiyimo xi famba njhani hi ndlela yeleyo un'wana mi yingisela ku swi vula ku hina hi nge vi na nkarhi namuntlha mi nga vileli hi ta tiyisisa ku hi mi lavela nkarhi mi kota ku angula kumbexani mindzuku hi nga ze hi nghenisa munhu ku vulavula n'wina hi twa ku mi ta va mi kha mi angula mi ku yini hi ndlela leyo nomboro 0860 002543 hiyo hi nga ta yi tirhisa kambe ke hi tlangela 5,000 wa swiphemu swa mina hi mina mi ta va mi hi twile ka kombisa ku mina hi mina 2006 kumbe lembe ra 2007 ku fika lembe ra 2000 na n'waka van'wana va ku lembe ra 2004 ku sungule ku ri mitlangu wa swiphemu leswa swo tlanga hi ku siyerisana swi cincacinca ivi kusuka kwalani ku vonaka swa ntswalo wani ntlangu wa swiphemu ya mahlweni hi laha ku nga heriki hi yo mhaka namuntlha se hi fike ka 5,000 mahungu ya misava hi lawa na mani Nkosinathi Chauke mani Nkosinathi nhlekani eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala ka
kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela se inkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeli hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula Isotso mingisero mngana Lonene FM intse bothi mina ntsena kuphela awara ya 10 Kesilman Kosna Jaw kena maunge msaba ya awara ya nwe mangwani maungu tane seswa ngabula ya taba kona ya awara ya 2 tlokoma kata kona ya afu kuphela awara ya nwe na Rulani Gideon Zamani kabeke ingase iya mahlweni na kuteka riqingurero ka 0860002543 muumela sibeteri ni teka riqingurero ra wehe ka maka yi kumbe yili ngana yona kufika la ka awara ya ka afu kupela awara ya nwe ku ya afu kupela awara ya nwe emtisela pfumba leriya ingete rutisiwa ka n'wina hi kuseketeriwa hi xiyenge lexi nga ta mi byela loko hi fika kwala kambe sweswiwani ni nga se teka riqingurero ni byela ku timhaka leti nga na tona a hi sunguleni hi tlhela le ka Zidlikhaya ku nga na tatana Brian Ndlovu lava va nga le a University of Limpopo yin'wana ya ti-university leti nga le ku kuleni hi xiyimo xa le henhla swinene na loko languta leswi nga le ku endliweni wa swi vona ku university leyi yi le ku kuleni va veka na khumbi mi nge he swi voni swa le university hikuva n'wana mi twa nga ri hi ku tshama kwala tlhelo ka university se ma swi tiva swi swa le university hayikho aka khumbi mi ta a mi nga ngheni loko yi ri ha exemption loko ri na ese ya obviously wa ka ngheni university kambe hambikeleni Zidlikhaya twa ku yena i ri swi famba njhani kusuka a University of Limpopo Zidlikhaya swa ha ri kona swa ti-s kumbe ese lexiya ku nga vongo h masiku lawa ese ku endleka ku ri higher certificate ne higher certificate hi yona ese ivi leswiya swin'wana swo ka swi nga ri na exemption kumbe va diploma ivi leswiya swa ncindani exemption leswiya ncindani nga pasa hi swona swa va bachelor exemption leswiya hi leswa hina swa va ncindani na hina halo ngi ri hava bachelor a university phela leswa va ku byela egacheni ku loko i ri hava leswi va nge bachelor a hambana na swi swa university loko i ri hava diploma hambana na swi swa ti-college a ni tivi ku certificate yi vula ku i sungula kwihi loko i fanele kambe i swa siku rin'wana masiku hinkwawo wa swi tiva ku mina ni na timbilu kambe loko i ze va yi University of Limpopo swo bohani ku navela na vena swilawa loyi hi nga ta heta tirhela kwala masiku hinkwawo a ri dzokeni khenseli khalanga kusuka le a studio 13 hi nge yisa amahlweni leswi nga ku humeleleni haleni eka siku ra namuntlha laha ni nga kona sweswiwani ni na manana Mautu Kgatliso HOD ka business management eka faculty ya management and law ngeni va amukela ka Munghana Lonene FM ni twa leswaku vo va hi khomeleni ka siku ra namuntlha manana Mautu, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, sir, and good afternoon to all the listeners of Munghana Lonene FM. Maybe you could come briefly. It's really the purpose here this event. What are the students benefiting from this event? Thank you very much, sir. The importance of this event is to bring together the students and also make them to network with various companies across the province and also the country at large. And let's talk maybe about the gap that you are trying to bridge. What gap are you trying to bridge between students and the workspace? Oh, okay. The purpose of this thing is that we are trying to bridge this gap wherein the students, after the completion of their degrees, they are failing to reach out various industries or the organization out there. So as a university, we have decided to bring together most of the companies around South Africa to come and gather here at the University of Limpopo, wherein the students will have an access to various organizations and also be able to network, engage, and also check their career opportunities which are available in various organizations which are gathered in this institution today. So are you impressed about today's turnout? The turnout, are you impressed about the turnout? The turnaround today is very impressive because most of the students did come and attend the event, so that I believe that they've earned a lot from this event, and most of them, we hope that in the near future they will be able to know after their completion
whom to conduct while they are going to look for a job. Yeah, I think the turnaround is good. So, since you have invited several companies to be part of this career exhibition, are these companies willing to give opportunities to these young students without even experience? Yes, I can say most of the companies which are available here, which they are showcasing their businesses, they are very accommodative because we know that after the completion, we are having the challenge of experience while they are going into their work environment. But most of them, they are interested with our students so that they will start by giving them what you call the internship or apprenticeship, so that they can gather the experience, and then thereafter they will be ready to hit the ground. Oh, all right. Manana mautu ni kense sunene nkarhi n'wina ku va mi ti tsongo mi ta vulavula na hina eka Munghana Lonene FM. Inkomu. Thank you very much for the opportunity, and also for the listener for giving me a chance. All right, so cancel vala ba pusana wona ku ri Manana Mauti Khatliso HOD ka business management eka faculty ya management and law leswi nga ku fambiseni swona haleni ngeni vuya ka n'wina khalanga mi ya teka riqingho rero ku ya emahlweni na nongonoko wa Africa wa vulavula cancel tala Mathewu Gajani mi ri lava mbula na vona yini HOD HOD Oh, ni mi twile Gajani ko hlayisekani ku dya ku engeta. All right, can see. Hey, head of department, also. Okay. I'm sure that means hey, I go to mix it. I go to mix it. I'm going to comment it to Maka 0860002543. No gonna go Africa over la Munghana Lonene FM. Go achila wana twi kusuka a studio 13. Ndari no gonna kwa ina uta gimeto wala ka afu kupela wala ya kome mbere go ya afu kupela wala ya ngwene. Namutlatsa leswona leswi ba kona maka ku va ku ri na xiyenge lexi xi ta ku xi ta bula na hina makumena ri wa timinete leti se mi tshama mi ri endleve kumbexani ma mi hlevelenyana kantsongo ku hi ta va ka hi bula na va Auditor General office leya ya Auditor General of South Africa AGSA ta va ka hi bula na bona office ya va Mantsakani Maluleke se ta va ka hi bula na bona la kambe ku tivona ho vula ku ta va ka hi bula na bona kumbexani siku rin'wana masiku va tata nongonoko wa lowu nga ta hamba wu va kona 13 wa mavhiki se mi nga kayeli hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi tweneni ku miyingiseri loyi i tana ti loko hi nga se tekana luwa n'wana landzelaka ka 0860002543 mi heta mi nghena mhakeni hi ndlela yaleyo loko ni nga se teka miyingiseri ma ni mi tsundzuxa ku ni kume xilemukiso nampundzu ku ri ku na vanhu lava va hanyaka mahlweni va phangela vanhu swa voho ka tindhawu ta Vankowankowa Tzaneen va Mhlava loko mo vona munhu a humelela a nga mbalangi nchumu vetani mi swi tiva ku a nga va lo khutuziyo veri ku na timovha letiya to ka ti nga dingo petrol letiya ngopfungopfu ti tala ku va ti ri to basa se loko mi kombela tilifiti mi va na vukheta n'wi vo kombela tilifiti na madyambu loko mi peleriwile vanhu va tekeriwa swa vona va hluvuriwa na timpahla va famba va lo cheleni se van'wana va fika va ku hey wena u ngo humelela lo cheleni swo yini se swin'wana swa mintlhontlho leyi vanhu va nge le ku hlangana na laha handle kambe tin'wana timhaka leti mi nga na tona hi tiva ka yini un'wana mingiseri hi loyi ni hlekana hayi a hi ngheneni mhakeni 100 mina nkulukumba loyi a va nge Faidal Adams murhangeri wa National Coloured Congress i khale ni nga ha va teki ni va tekela nhlokweni loko no za ni vula ku munhu a ni n'wi tekeli nhlokweni a ni n'wi sukela hi ku i wa ri hlovo ro karhi hi mandlele loko ni langutile kwale ku a ni swi landzelerisa na kwale ka ad hoc committee i munhu un'wanyana loko ku karhi ku vutisiwa swivutiso mutshama xitulu ku ri Soviet laya yena a nge le ka swona hambi wo hleka hambi vo lo ta adye swa yena hambi wo ka a nga swi tivi ku endleka yini hambi lava nga n'wi hlawula va n'wi hlawule hi ku a vo n'wi chuha kwale mugangeni kumbe o va nyika ti-food parcel kumbe a lontla xijumbani a ni koti ku swi twisisa ku loko va n'wi yisa palamende va n'wi hlawule yini kambe swi tiva hi vova lava a va rhangelaka xikombiso xin'wana sweswi i fika lahaya ka Madlanga matolo kunene hina van'wana hi tshame hi nga yi ka helo hi la ku twa hi ku a hi hiseka ye hi yexe ku ni la ku ya hlamula swo karhi a ni munhu wa xijumbani
i munhu wa ku loko pheta vule leswi ndla ku ya kaneta a nga na swa yena a nga swi khoma hikokwalaho palamende leya ya hina leswi ni yi tivisaka swona a yi hatlisi ku hlamula swilo leswi va nga hatla va hlamula va lave ku ti humesa andhupeni leyi a lava ku va nghenisa ka yona ene loko a huma kwalaho ka commission ku komba ku swilo swa yena swi tshama kahle a va hambanangi na tatana Julius Mkhwanazi lava khomiwaka va huma va khomiwa va huma i tlhaya ka swihangalasamahungu sweswi n'wi onhelaka sweswi n'wi endlaka ku xiyimo xa yena xi kala xi nga tivikali xa vumbirhi laha ni nga n'wi tekelangiki enhlokweni swinene hi loko maphorisa ya n'wi khoma loko munhu a za a khomiwa sivara wa mina a wa ha tilawuli le hansi ka vulawuri bya maphorisa a layita fole a karhi a languta hi fasitere a tleba micisi a layita fole ene wa rivala loko a ri mirhangeli palamende swilo swa fole loko i ri dzaha i ri wena khalanga i dzaha ka vanhu lava va nga kusuhi na wena va ri dzaha hi ku tlula we i ri dzahaka i va vangela vuvabyi se no hlamala loko a nga fikangi le xiphoriseni loko va fika na yena va n'wi chicha le community service center loko va nga n'wi pfulela nandzu a va fanele va n'wi pfulele nandzu ku dzaha fole endzeni ka khwelakhwela ya mfumo hi ku ya a violate swilo leswi vitanaka Tobacco Control Act 83 ya 1993 se nkulukumba luya mina ni ri mfumo lowu wa hina lowu ka vumbiwa loko kota ku va na referendum ku ringiwa hi ku na swi vona ku ta tshama ku ri government of national unity ka ha ri hava vandla leri nga ta kota ku lawula tiko leri ri roxe loko koteka ku va na referendum tikweni ku cinciwa vumbiwa leri loko munhu a tala a kumeka a khomiwile a wela ka milandzu ya xiyimo xa le henhla number 1 xa vumbirhi a kumela a rhangela swilo leswi nge i gangsterism ku fana na yena Faida Adams a fane a nga ngheni palamende a nga weli ka ku kumela a ri eka vukandidate bya ku hlawuriwa mi nga rivali sivara kwala palamende i wa ku ndla ti-screenshot ta murhangeri wa DA kwala va n'wi suspendile 20 days va ku a nga holi leswa muholo ka laha tiko ra hina ra Afrika-Dzonga muholo a nchumani vanhu va hola kwala ndzhaka tindlu ta vona kwala ndzhaka tivanhu ta vona masakeni mi fika njhani varani mi fika njhani ka ku vanhu va hona masakeni ni ve phorisa malembe mo ringana 35 loko mo languta vanhu lava nga ta ka ti-commission ta hina va sinona hinkwavo va lava ka va ta ku na va dali mpofu van'wani vo ta na dali mpofu a fika a tshama ba minjharo a famba nga vulavulangi nchumu timali leti a tibeli to tala va va nyiketela ku va dali mpofu va tikuma ku a tihomu ti ri benge timali leti ti le ndzhaka tiyindlu se kokwalaho mi kumeka ku swilo leswi nga ku humeleli laha tiko ra ka hina a swi fambi hi swona ni twe mi vutisa professor kwalani Mhlave mi ku na muyingiseri a nga mbusa ku hayi ko tala rihlovo rin'we sivara kun'wana na kun'wana munhu loyi a langutekaka ingaku i tiva ngopfu a vulavula nga yingiseli i na swin'wana i lava ku tlhavisa bolo loko mina munhu loyi a sivaka le ndzhaku ka backline mi tiva ku mi n'wi tshembile a koka munhu ti-18 a wela hansi a karhi a swi tiva ku swi ta endla yini penalty ku na swin'wana swi nga endleka a xihundleni hi yehe hi ku munhu a nga tshembekanga i xaviwile i xaviwile a na ku zani ya henhla ene loko a xivutiso xa xivutiso loko mo languta lava ka IDEC mativa loko mi rhumiwa xilo loko xilo xi nga ri xa wena xikwembu xi humesela rivaleni vona ni manana loyi a rhangela IDEC Anthony Johnston swilo leswi a nga swi vulavula i fike a swi vula hinkwaswo mbhoni leyi a va nge i Ramsey se na yena a nga ku vulavuleni namuntlha lowu a nga vulavula leswi swi vulavulanga na n'wina a va nge i John a nga na vumbhoni a nga khomangi vumbhoni wo vulavula tihiseku mi ni twe ku mpelu ka ri na khalanga na dlambadlamba a nga na vumbhoni tisa vumbhoni ekhoto a ku tirhi swa maveriveri ku wena i munghana wa mani 100 sivara wa mina 0860002543 nokonoko i Africa wa vulavula ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo se i nkarhi wa nhlokomhaka a hi dzikeni hi anamisa miehleketo Afrika wa vulavula ele ka mukana lona na FM komba ndlela nongonoko i Africa wa vulavula n'wana mingiseri hi lo nhlekani ayi buta mina minjani
Ipfukile ngongwini but ipfukela khensa swinene mu bela riqingho mi rini n'wina but mina no va na xivilelo nyana man a ni tivi ku vanhu kumbexani vanhu vo fana na va le Hluvukani hala Hluvukani kusuka Hluvukani ya Kunuku ne yes patu leri ya Botpet i problem a ndzi tshama la South Africa ni vona patu ro fana na leriya a ndzi tshama ni swi vona Botpet a ni tshami a Hluvukani mina ne yeah ni tshama Giyani ne hi usati ya leyi a ku ri na ngoma la ni na fambe na meson'wana wa chomi ya mina a ku ri na ngoma yin'wana wa yena Botpet hi fambe ku vava ngopfu man 2 hours kusukela a Kunuku ya fika Hluvukani kambe kusuka la Cottontail musi va tshembise ku va ta susa xikontiri lexiya xa khale ku ndlela ku pfa ku fambeka hi ku patu vhele ri le ku tirhiweni ri le ku lunghiseriweni ku ri ta lunghisiwa a ri susiwangi xikontiri lexiya a ku na leri nga susiwa kona loko mo swi languta kahle Botpet ku switshembiso swo ka swi nga ri kona ma vona loko vanhu va mi tshembisa xilo hi ku tiva ku hava lexi nga ta xi endla vo to mi tshembisa ku va swi tiva ku mi ta miyela man Botpet a ku fambeki ku ri a ni swi twisisi ku loko mukhansela wa kona a vona patu reriya i ri yini ka vaakatiko vo fana na va le Hluvukani Clara Stillington va ri mani lava ri White City or White River kwalaha ku nge vi White River ku ta va White City ya ni gina ni nga swi twisisi ku mukhansela wa kona i le ku tirheni a tirhela vaakatiko na lexi xi hluphaku hi mapatu ka tiko ra hina hi sweswiya swa ku leri ra vamani sweswo swa karhata man swa karhata kambe ku vaakatiko va swi tiva swilo sweswo na ra vamani va languta government i ntiyiso ngopfu sweswo se why va tsandzeka ku tshunela ka vona va va tsundzuxa ku patu leri a hi ra hina na hina hi le ku va byeleni kumbe swin'wana swo taniya va kota ku vanhu va swi twisisa ku swi ri lava a hi swa vona i swa lava mara loko vo tshama va ku wi a hi patu xilo xa Botpet ni nga jikajika na Giyani kwahi ne ku hava patu ro fana na patu leriya ntaza a ni se ya hi tlhelo leriya ku hela ka vhiki ni te hala role ni hindza hila kusuka role ya Kunuku ka fambeka kusuka a Cottontail ya Kunuku ka fambeka kambe kusuka Cottontail ya a Hluvukani kumbe Manyeleti a ni fambangi kona ni ta za ni tlhelela ni ya vona ku endleka yini ni ta mi ta ve na phanchara ni mi twile makwavo ni mi twile kambe hi ta ringeta ku lava va masipala wa Bushbuckridge hi lava na premier va tshame va vulavula kwala ka nongonoko lowu va ku ongeti va ku na swin'wana swi nge le ku endliweni hi pato leyi hi ta va lava na vo hi ta kota ku twisisa ku va nga hi pfuna njhani a va hleketeleli vaakatiko mani va nga hleketeleli vona ntsena mani lava kusuka a Hluvukani ya Kunuku 2 hours Botpet a xikontirini mani a va zami kensini Botpet ne khensa mina buti wa mina enko i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela ta lava premier hi ta twa ku ni tsundzuka ni tshame ni vulavula na vona kwala moyeni wa lowu premier ni ta twa ku va angula va ku yini ka mhaka iyo yaleyo kambe un'wana mi yingiserile ni hlekani minjhani Botpet buti wa mina hi pfukeni n'wina minjhani buti hi pfukile a khensa alright mina ni nghenelela ku tlhotlha leya xinawu ma mi twisisa yeah especially loko swi fika ka timhaka ta tiloyara ne ni nga tivi ku nawu nga hi tirhela ku fika kwini loko swi fika ka mayelana na ku defenda xigevenga munhu loko a defendiwa ivi a kuma bail a ha ri ka bail a tlha a commita the very same offense kumbe similar offense leswi vulaka ku wena tanihi loyara loko ku ri hi nga fikelela nawu wo va hi hunguta vukungundzwana lebyi nga kona a fane loko ku ri i humese xigevenga hi bail a ni loyara ri nga n'wi vulavulela na rona a ri fanele ri byarisiwa vutihlamuleri loko a ya khomiwa ra vumbirhi hi ku swilo leswi swi nga ku humeleleni hi swo swi nga ku hi njhekanjhekisaneni ka ku xigevenga xi tshama xi kha xi huma xi tlhe xi tlhelela hi mhaka ya ti-question leti ti vutisiwaka hi xinawu leti ti defendaku ngopfu vugevenga so na va kahle a va fanele va byarisiwa vutihlamuleri munhu wo dyondza wa chava ku ya jela a mi ta swi vona ku a va ta defenda swilo leswi nga ntiyiso hayi ku defenda
hi ku wina case ku ndlela ku vugevenga byi ta mahlweni so fanisana kambe va kha va lava ku winiwa case kumbe va kha va lava ku va kha va lava ku winiwa case kumbe va kha va lava ku munhu luya na yena ku ya hi milawu ya tiko phela a va n'wi yimeleli hi milawu ya vona va n'wi yimelela hi milawu ya tiko ri nga kwala tikweni a swona hi leswi naswona ni lavaka ku a swi fane swi tlhontlhiwa swi amendiwa hi ku a swi le ku hi pfuneni ka nchumu swo nyanyisa vugevenga swi fanisana vanhu lava va va ku va kha va tirha ka tindzawulo to karhi ta mfumo ne loko ku ri ku va na ti-issues ta ku na muyimeri wa ndzawulo ya mapatu ku va na pothole leyi zaku yi dlaya vanhu mara pothole leyiwa yi na malembe munhu yaloye a fana tekeriwa vutihlamuleri bya ku ripotiwa ti-case ku a chajiwa against pothole liya hi ku loko a kha ya ntirhweni i va a kha a ya siku na siku mara ku kumeka ku ri na swilo swo karhi swi humelelaka ku nga ri na ti-action hambi ku ri to tikhanselara loko vanhu va kha xota hi mati na hinkwaswo a fa byarisiwa vutihlamuleri bya ku nawu wu teka xiyenge xo karhi hi ndlela yaleyo a hi nga ta va na vanhu lava a va ta ya a tiofisini va ya tshama handle ka ku va vatirhi swilo swo tala swi le ku moxekeni ku a ku byarisiwi vutihlamuleri ende matimba mo tala ma nyiketiwe ka xigevenga xa defendiwa hi ku ya hi ti-rights mara munhu loyi a va ka n'wi dlayeni a nga ri na mfanelo ya ku hanya na naswona loko ha dilana na issue ya suspect na ku va munhu a ku mwine right handed hi ko yin'wani yi nga ku hi beni hi mhaka ku i tshama a ri suspect ku ri i ku mwina a kha endla swilo swo karhi so instead ya ku na u vhe u n'wi finda guilty mhaka ku i kumiwa kha endla swilo swo karhi se ka ha tirhisiwa rito ra ku i suspect until a za a proviwa guilty mara ku ri i kumiwile already se a ku lungi swona loko mi ze ku leswaku mi hele matimbe kambe swibongomelo swa muxaka wolowo swi fanele swi tsariwa swi fikisiwa ku nga fikisiwa ka huvo yo endla milawu swi nga fikisiwa ka ndawulo ya vululami swi nga fikisiwa ka xiyenge lexiya xi langutanaka na timhaka ta ku cinciwa ka swiphemu swin'wana swa vumbiwa swibongomelo swa muxaka wolowo loko swo endliwa tani kumbexani ku nga va na ku cinca makwavo lokukulu swinene mara ncisa ku na loko hi tekwala ka Munghana Lonene hi va khomini va le kusuhani vo vanhu valava va kha va switwa a vo to vitaniwa va questioniwa hi swilo swo yelana sweswo ku ndlela ku ya mahlweni swilo swo karhi swi improviwa nemetweli botomeni khensini inkomo ni khensile ranga inkomo a hi kumeni lava va ri vo hetisela nhlekani lowu mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM aye minjhani botomeni a hi pfukile hi ngo vona boti ya hi pfukile inaka no lexi mi ndola ku ta cancer in South Africa kumbe lava nga ta na miehleketo ya ku vanhu lava nga khomiwa va ri va matiko ya le handle matiko ya vona ma fanele ma byala vutihlamuleri ku nga ku hakela mali se ni rhandza ku khensa ngopfu lava nga ta na miehleketo leyi ende a ndzi ta ku a va pasisi ku va za va hakela kumbe a heta vona swin'wanyana ko va ku ka matiko lama nga xaxametiwa laha ku na leri me ndi ri lavaka ku ri byala vutihlamuleri ngopfu a ndzi ri twanga kumbe swa ha ta fika kambe ndzi tsaka ngopfu loko hi ri tiko leri no tiko leri hi ririmi ni humaka ka rona hi lela kwala Msambiki la hikokwalaho ka yini mi lava ri byarisiwa vutihlamuleri n'we mi ri rhangisa mahlweni ni rhangisa mahlweni hi mhaka ku i tiko leri me ni nga beburiwa eka rona ndi ta South Africa yi fiki yi ndi amukela hi ku tsutsuma nyimpi hi loko hi hlongana maputukezi se hi sala hi lwa hi xihina ivi tala South Africa yi khome mo kuma mbirhi phela mina ndi dyondzini kwala South Africa vutlhari ni byi kumela South Africa la se mara laha phela South Africa lo vhaka laha ku nga ka mina wayi mi fanele ni nga vi na vutihlamuleri ni nga vi na leswi nga ka hina swi nga swa ka hina so va fanele va hakerisiwa hi mhaka ku loko hi swi langutisa leswi South Africa yi nga emahlweni hi swona ku hi za hi kuma mintirho hi leswi swi nga kona na matikweni laman'wanyana kambe va tsandzeka ku swi endla lembe rin'wanyana ndi attend meeting lowu va karhi va mi byela Hosi Makuleka va yika wona kumbe nkarhi lowu ta kumbe nkarhi lowu ta kuma kwa nkarhi wu ni vondzekile na ku tsutsumela ka nkarhi lowu va nga wu xava laha a hi buleni nakambe nkarhi lowu taka kambe sweswi a hi tweni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ndzi khensile nkarhi khalanga muingiseri Nhlekani nandzu henhleni ka wanuna loyi a nga khomiwa hi ku dlawa ka maphorisa ambirhi wo hundziseriwile emahlweni. Len John u humesile swivilelo mayelana na matikhomelo ya swipano swo hlawuleka leswi lavisaka ku phangeriwa ka timovha to rhwala mali, kasi huvonkulu ya xifundzankulu xa North West yi cinciwile. Mahungu xitalo hi awara ya 2. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Nhlekani Afrika-Dzonga, nhlekani mingiseri yo amukela Lona FM hi ku amukela ka xiphemu lexiwani lexi i nongonoko lowu tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi nhlangano vuhaxi wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo hi ku tirhisana na va hofisi ya vuhleri bya tinkota eAfrika-Dzonga Auditor General. Kasi ke swi nga leswi eka mavhiki lawa ya nga ta landzela ku ta va ku ri na pfhumba leri nga ta va ri koho leri nga ta dyondzisa vaaki mayelana na xin'wana xa xiyenge lexi nga tumbuluka hi vukona bya xidemokirasi xa Afrika-Dzonga ku nga Auditor General of South Africa, lexi nga xiyenge lexi hi nga ta va hi kha hi twa to tala ku endleka yini ka mavhiki ya 13 lawa ya nga ta landzela, ngopfungopfu ka timhaka ta ku xana xi va xi kha xi tirha yini, xi va xi kha xi lava ku pfuna vaaki hi ndlela yihi ku yisa mahlweni na mapfhumba lama va nga na wona eka ku tlangela loko ku nga ta va ku ri kona eka lembe leri mi ta tsundzuka ku ri va nga va tlangela lembe ra vudzana 15. Kambe ku ta twa to tala a hi amukeleni Sesi Tintswalo Masiya, bona i Deputy Business Unit Leader kusuka ka Auditor General of South Africa. Sesi Tintswalo, nhlekani mi amukerile la hi le ka Munghana Lonene FM. Na khensa i Nhlekani Buspet, ni khensa ku amukeriwa, ni khensa na ku nyikiwa nkarhi, ni khensa na ku va ni tshembiwile hi va ka Auditor General ku ni ta va yimela ehlekanini wa siku ra namuntlha. Siku rin'wana hi ta kuma nkarhi hi mi vutisa ku kahle loko mi kumi ya ntirhweni mi va mi kha mi ndla yini tani Deputy Leader, kambe sweswiwana hi sunguleni ka pfhumba leri mi nga ri teka n'wina tani hi Auditor General South Africa mi lava ku endla pfhumba leri nga ta hetelela ri dyondzisana ku lemukisa vaaki ku ri va tiva leswi mi tirhaka swona. Hikokwalaho ka yini mi sungule pfhumba leri, kumbe hi sunguleni kwala ka pfhumba ro hi roxe ku kahle ri ta va ri kha ri khumba yini? Se pfhumba leri ri kongomisiwile ngopfu ka ku yisa henhla vutivi bya vaakatiko hi timhaka ta ntirho wa Auditor General, ku vukamberi bya tibuku kumbe tikota ta mfumo swi endlisiwa ku yini, hi leswi hi nga ta va kha hi vulavula hi swona. Hi lava ku tshunelela ngopfu akusuhi na vaakatiko kumbe maAfrika-Dzonga hi ndlela ya ku va hi tshuneta ntirho wa hina, va ta kota ku va swi tiva leswaku ku nga va vuyerisa hi ndlela yihi loko va twisisa leswi hi va ka hi swi tsarile eka mbuyelo wa vukamberi lembe na lembe. Loko mi nga vulavula mukutani ku nga ku ri na munhu loyi a twaku rito leri ro sungula muhleri wa tinkota wa Afrika-Dzonga Auditor General South Africa ro sungula kahle i mani? Auditor General hi lero swi tumbuluxiwile ka xibukwana xa vumbeko leswi swi vitaniwaka Constitution hi ririmi ra vadyahlampfi. Loko mi ya ka xiyenge xa vukaye ku nga chapter 9 mi ta kuma Auditor General yi longoloxiwile laya ku i nhlangano lowu faneleke ku va kona ku seketela xidemokirasi xa tiko kumbe ku seketela ntshunxeko wa tiko. Hina va ka Auditor General hi kambela matirhiselo ya timali ka mfumo na hinkwaswo switirhisiwa leswi vekiwaka emavokweni ya mfumo kumbe vayimeri va mfumo, and then hi humesa tiripoti leti ti tiyimelaka hi toxe ti nga voyambeli a tlhelo ro karhi. I ntirho lowu Auditor General a nga vekeliwa wona kusuka kwele ka xibukwana xa vumbiwa. Se a swi twa sweswo swa mfumo, se mina munhu ntsena ke ni nghera ku ka timhaka ta ntirho wa Auditor General kumbe muhleri wa tinkota? Swi na nkoka ngopfu Buspet ku vaakatiko va swi twisisa ku ri macheleni man'wana na man'wana
lama mfumo yi nga nyikiwa wona kumbe yi nga tshembiwa ku yi ma tirhisa ehenhleni ka vaakatiko ma tshama ka vaakatiko i ma vaakatiko. So swi na nkoka ngopfu ku sweswo i xo sungula lexi va fanele va xi tiva. Naswona ntiyiso wa kona i ku matirhisele ya macheleni lawa na switirhisiwa hinkwaswo a swi talangi ngopfu leswaku swi nga ringana vanhu hinkwavo. So hi yona mhaka auditor general a vekiwile ku ri a va ye mukamberi la nga ta meka sure ku timali leti ti tirhisiwa hi ndlela yo lulama, ti landzelela milawu, nakona ku na ku vuyeriwa loko vaakatiko va ku kuma loko macheleni lawa ma tirhisiwile. So swi na nkoka ngopfu ku vaakatiko va swi twisisa swilo leswi, ende swi na nkoka ngopfu ku va ti tshuneta la ku nga na tiripoto kumbe mbuyelo lowu hi va ku hi wu tsarile ku loko mo langusa emugangeni wa le ka Malamulele ka Collins Chavani municipality hi leswi mali yi nga ta va yi tirhisiwe xiswona, ende va kota ku va na vona va koxa vutihlamuleri ehenhleni ka mfumo. So xin'wana lexi vaakatiko va fanele va xi twisisa i ku mhaka yo koxa vutihlamuleri eka mfumo a yi tshikeriwi ntsena va palamende, na vona va na timfanelo to koxa vutihlamuleri ta ku timali ta mfumo ti tirhisiwile hi ndlela yihi nakona mbuyelo wa kona wu le kwihi. So that is why swi ri na nkoka ka vaakatiko ku va twisisa mhaka leyi na timhaka ta audit. Ni khomele tani sesitintswalo ni la ku hundza hi le mavhengeleni, ni lava ku loko hi vuya hi sungula kwalaho ka ku pfhumba leri mi nga ka rona tani hi hofisi ya tinkota kumbe ya vuhleri bya tinkota ya Afrika-Dzonga mi nga ka yona eka 13 wa mavhiki lama hi nga ta ka hi famba na n'wina, ku kotlana na 115 wa malembe wa vukona bya xiyenge lexi, kambe hina phela ka xidemokirasi hina malembe ya 32. Se leswi mi nge swi suka ka vumbiwa hikokwalaho ka yini hi vulavula hi 115, kambe hi ta vuya hi vulavula hi sweswo loko hi vuya mavhengeleni. Mo ni khomela tani sesi inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM, va lava hi ngele ku buleni na vona i sesi Tintswalo Masiya ku nga xandla xa murhangeri wa xiyenge xa vubindu eka vuhleri bya tinkota bya Afrika-Dzonga lava hi ngele ku buleni na vona nhlekani lowu. Kambe ke nongonoko lowu wu tisiwa ka n'wina ya ku seketeriwa hi vona yini mahlweni andaka leswi. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 awara, naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. Humesa vuswikoti bya wena bya vuchef na spa. Kuma mintsovo yo fikela eka 80% eka switirhisiwa swa le khixini swa NutriFresh loko u xava switirhisiwa swo fana na 1 kg spa French, garlic, chili kumbe chicken polony hi R29.99 u hlayisa 12 rand, kumbe 4 kg spa frozen mixed chicken portions phaketi rin'we hi R169.99 hi ti-Spa Rewards. Kusukela hi ti 11 ku ya fikela ti 23 August loko xitoko xa ha kumeka ntsena eka spa, ku na swipimelo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. Ntiyiso mi yingisela Munghana Lonene FM yo mhaka eka hi bulana sesi Tintswalo Masiya xandla xa murhangeri ka business unit ka Auditor General of South Africa, mhleri wa tinkota wa Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo. Vengeri ku na swiphemu swa 13 wa mavhiki ya ku lemukisa na ku dyondzisa rixaka mayelana na mintirho ya xiyenge lexi, naswo minongonoko ya mixaka loyi yi ta va yi ri kona ka ku tlula kolomiya ka 13 wa switichi swa nhlangano vuhaxi wa Afrika-Dzonga. Se iyo mhaka na hina hi sungurile namuntlha eka hi bulana sesi Tintswalo. Sesi Tintswalo ni khensile swinene loko mi ni khomele riqingho roro lero. Xiyenge xa tinkota xa Afrika-Dzonga xi khoma lembe ra vudzana 15 lembe leri. Se swi nga leswi hi nkoka wa ku tlangela malembe lawo hi wihi? Sina nkoka nkulukumba ngopfu. Ni vula ku loko hi vulavula hi 115 wa malembe hi vukhale, hambi mo langutisa ku lomu mugangeni ku lomu hi humaka kona
swa kala ku u ya kuma vakokwani va malembe malamo. So leswi swi hi kombisa ku ri kusukisela kwele ndzhaku hambiloko ku nge se fika nkarhi wa xidemokirasi ku vili swi voniwa hi tiko hinkwaro ku swi na nkoka ku va na vanhu kumbe xiyenge lexi nga ta tiyimela xi ri xoxe lexi xi nga ta paluxa matirhiselo ya mali leyi sukaka ka vaakatiko hi tlhelweni ra swibalo. So hi wona nkoka walowo swi hi kombisa leswaku Auditor General kusuka kwele ka malembe malama le ndzhaku yi yile mahlweni yi tshembeka ka xitshembiso xa yona so tisa vueti hi matirhiselo ya timali na ku paluxa lomu ku nga na ku hambuka loko swi ta ka matirhiselo ya timali. Ende swi ya mahlweni swi hi komba ku swi na nkoka ku vahleri va tikota va seketela pfumelo ra tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Hi swona swi endla ku ri after malembe lamo tala Auditor General ya ha tshamini yi tiyimeli yi ri yoxe tanihileswi vumbiwa yi nga vula ku yi creatiwe hi ndlela yaleyo. Yana mahlweni sisitsa so pfhumba leri ri hi nyika pfumelelo wo hi tlangela ndzhaka leyi hi ku i ndzhaka hi kanene hi ku hambi mina loyi mi nge le ku vulavuleni na yena ntirho lowu hi wu tirhaka wu ta va wu tumbuluxiwile hambi mina ni nge se tswariwa so i ndzhaka yi kulukumba ngopfu ende swi na nkoka ku ka malembe lamo tala lama hi zama ku fikisa mahungu ma ku why ku kamberiwa ka tikota swi ri na nkoka ka miganga hinkwayo ka vanhu hinkwavo leswaku vanhu va kota ku va twisisa ku swi va pfuna njhani loko swi ta ka vukorhokeri bya vona lebyi humaka ka mfumo kumbe swi ya hi tidyondzo kumbe swi suka ka swa vuhanyo kumbe swi suka ka swa magondzo kumbe swi suka ka vukorhokeri byo yelana na ku fika mati lomu va tshamaka kona va kota ku ma tirhisa. Ni tsaka hi ku mi kombisa kahle ku pfhumba leriwani ri ta va ri kongomisiwe twi ka ku tlangela ndzhaka na ku njhekanjhekisana na vaaki na ku lemukisa vaaki hi timhaka ta ntirho na hi laha ntirho wa n'we wu va khumbaka ha koho. Leswi swi vulaka ku loko se hi sala hi heta swiphemu leswiwani tintswalo hi ta va hi swi tiva ku clean audit i yini hi ta va hi swi tiva ku qualified audit opinion i yini kambe a ni lava hi languta kwalani ka ku hi ta va hi kha hi langutela yini ka minongonoko leyi nga ta va hi kha hi landzela ngopfungopfu loko mi kha mi navetisa ka vayingiseri lava nga hi yingisela leswaku loko va swi twa ku hi ta va hi ri na nongonoko wa muxaka lowu va swi tiva ku va ta va va langutela swilo swa muxaka muni. Ya so xo sungula hi ta va hi kha hi tlhatlhamula ku Auditor General i yini kumbe vahleri va tikota i yini hi ta va hi kha hi swi hlamusela hi xieti ku ri va swi twisisa hi ndlela ya xiyimo xa le henhla i xo sungula xexo lexi hi nga ta va hi kha hi xi endla. Mi khumbile na timhaka ta ti-clean audit hi ta va hi kha hi hlamusela ku ku na ti-audit tingani ta mixaka yihi ku na audit leyi vitaniwaka ku i clean audit leswi hi nga ta ku i audit yo basa yi va yi basile loko swi te yini loko vukamberi hi byi hetile hi ku lebyi vukamberi kumbe mbuyelo lowu wu basile swi va swi endlise ku yini loko hi ku a byi basangi ku na swiyenge swingani ka ti-audit leti a tivaka ti nga basangi swona sweswo hi ta va kha hi vulavula hi swona. And then na lavaya va nga vatsongo lava va nga ta tsakela ku ri loko se va heta xikolo va nga va lava ku na vona va ta nghena ka Auditor General va vakamberi hi ta va hi kha hi vulavula hi ku ku na vanhu va njhani lava tirhaka ka vukamberi. Swi nga endleka mi kha mi tiva ku hi thola van'watikota ku nga ti-accountant ntsena mara hi mhaka ku hi kambela swilo swo hambanahambana hi kambela matirhiselo ya mali ku yi tsariwini ka tibukwini na le ka statement swa government hi ndlela ya lulama hi ya kambela ku matirhiselo ya mali hinkwawo swi landzeleli nawu na ivi hi tlhela hi ya kambela ku switshembiso hinkwaswo leswi mfumo wu nga ta va wu swi vekile ku u ta swi endlela vanhu va tiko wu swi endlile na ende ku endla swona sweswo
hi thola vanhu vo hinda na le ka van'watikota so mi kuma loko hi fanekele hi ya kamba ku ku na damu Anandoni ri nga akiwa ri akeliwa ku va na mati lama nga ta fikelela ka ti-village leti a ti nge le makaya hi ta famba na munhu wo fana na engineer hi ya kambela na yena so a swi heleli tibukwini ntsene ntirho lowu hi wu tirhaku so swi ta va swi ri na ti-opportunity ta kahle leti vayingiseri va nga ti langutelaka and then va nga kota na ku apply loko va languta ku ri na tiposo leti ti fambelanaka na leswi already va nga qualify ku endla swona kumbe leswi va tirhaka hi swona ka tindhawu to hambanahambana kwala South Africa. And then hi ku famba ka nkarhi hi ta ya mahlweni hi vulavula hi swiyenge swa matirhiselo ya mali ku na leswa so nkarhi hinkwayo loko ku paluxiwa mbuyelo wa audit vanhu vo tala va interested ka irregular expenditure i matirhiselo ya mali yaleyo laha so hi ta va hi kha hi vulavula hi swona ku na leswa swa ku va tirhisile mali mara va nga kumangi ku nga vangi na mbuyelo kumbe va ku a ku faneke ku akiwa tithoyilete mi kuma ku mali yi tirhisiwile kambe tithoyilete a ti kumekangi kumbe mali yi tirhisiwile kambe damu leri a fanele ri va ri akiwile a ri kumekangi kumbe ri kumekile mara leswi ri nga tirhisiwa swona mali na leswi vaaki va kona va nga thorisiwa swona a swi landzelelangi nawu swona sweswo hi ta va hi kha hi vulavula hi swona hi ku famba ka nkarhi ka mavhiki lama nga ta va makhamata and then mo hi vona ya so hina ku tshemba ku le makumkumu leyi vaakatiko na vayingiseri va Munghana Lonene va ta vuyeriwa swinene and swi ta va nyika matimba very vutivi i matimba swi ta va nyika matimba ya ku va koxa vutihlamuleri eka vanhu lava va thoriwini ku va yimela mfumo inkomu. ya ni mitwini swi vula ku hi ta va hi kha hi bula na vona vayingiseri lava kha va hetisela matitwelo na mavonelo na leswi va nga ta va kha va swi dyondza ku ya mahlweni ni lava ku hundza hi le mavhengeleni se tintswalo loko se ni vuya ni lava ku ta ku mi ni nyikanyana xifaniso xa ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka ku va tanihi auditor general South Africa muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga mi teka pfhumba leriwani ra nkoka na koho mi lava ku lemukisa maAfrika-Dzonga Afrika-Dzonga ma ta vuyeriwa hi yini hi mimbulavulo leyi nga ta va hi ri na yona hi ku angarhela andhaka loko mi ta mi hi nyike tinhlokomhaka leti ma ha ku hi nyika ku tin'wana ta leti hi nga ta va kha hi bula hi tona hi ku angarhela mbono ngeti maAfrika-Dzonga va ta vuyeriwa hi yini eka pfhumba leri n'wena tanihi hi hofisi ya auditor general of South Africa muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga mi nga ri teka pfhumba leriwani hi ta va ya yisa mahlweni andhaka loko ta va hi hundze hi le mavhengeleni ni khomeleni ta inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM sesitintswalo lava hi nge le ku buleni na vona sesitintswalo masiya va ta hi byela nkarhi lowu ni nga na wona lava ta hi byela na ku kahle vuli ku va ya ntirhweni va va kha va ndla yini tanihi deputy kumbe xandla xa murhangeri wa xiyenge xa vubindu eka auditor general ya Afrika-Dzonga. U nga va mutwisiwa ku vava wa xiphiqo xa nawu ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka ku hlasela ku herisa vukati loku nga kanetiwiki timholovo ta ku tirha swikoxo swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi. Clientele Legal yi ku nyika vukorhokeri bya magqweta ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti. Xipano xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku pfuna 24 tiawara hi siku. SMS Munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971. Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Vachayeri va mimovha ya vana va xikolo mixo un'wana na un'wana wa vuxika vana va tshembele eka n'wina leswaku mi va yisa exikolweni va hlayisekile kambe mimovha leyi nga rhwala ku tlula mpimo na ku tsutsumisa nkarhi swi veka vutomi ekhombyeni. Tsundzuka vana a hi mindzwalo ku rhwala ku tlula mpimo swi hunguta vuswikoti byo yimisa movha emagondzweni lama tsakamaka kumbe lama nga na ayisi. Chayela hi vutihlamuleri fika u hlayisekile sirhelela n'wana un'wana na un'wana eka riendzo rin'wana na rin'wana. Hungu leri tisiweka n'wina hi ndzawulo ya vutleketli ya rixaka.
mixer omngana lona FM akombandlela nakanako iAfrica wabulabula kwashela wona twi eka nhlekani lokusuka studio 13 kabe ke xiphemu lexi anongonoko mutiseri wa xona hi ku seketeriwa hi nhlangano vaxi wa Afrika-Dzonga ka xingete xa tidyondzo hi ku tirhisana na hofisi liya ya vuhleri bya tinkota bya Afrika-Dzonga Auditor General South Africa lava ngere ku bule na vona sesi Tintswalo Masiya lava va nga xandla xa murhangeri eka xiyenge xa mabindzu eka hofisi yaliya ya muhleri wa tikota wa Afrika-Dzonga. Se Tintswalo nkhensa swinene loko mi ni khomela riqingho rero hi la ku fika makumu kambe swi na nkoka ku va maAfrika-Dzonga na vayingiseri lava nga yingisela namuntlha va vona ku va twa ku hikokwalaho ka yini swi ri na nkoka tanihi Auditor General South Africa ku va mi teke pfhumba lera ku lemukisa hi ndlela leyi. Hi vone swi fanerile ku hi tatisa ka vutivi bya mbuyelo wa vuhleri bya tikota lebyi byi endlaku lembe na lembe. Tanihiloko ku ri na xivulavulelo lexi ngo vutivi i matimba. Hi vona ingaku loko vaakatiko vo va na vutivi ngopfu hi tlhelo ra ntirho wa hina va ta va na matimba mo koxa vutihlamuleri tanihiloko ni hlamuserile eka mfumo va kota ku va tatisa eka xandla lexi xi tlangiwaka hi palamende loko swi ta ka vutihlamuleri lebyi koxiwaka eka mfumo ku timali letiya ti va ku ti languteriwe ku ti aka tiyindlu kumbe ti endla ku va na mati kumbe ti endla ku va na magezi kumbe ti endla ku va na mapatu lama fambekaka hambiloko ku nele timpfula ti tirhisiwile ku yini nakona ti tirhisiwile hi ndlela ya le nawini na nakona loko ku ri na vanhu lava nga endla ku va na ku hambuka eka matirhiselo ya timali va nga va koxiwile ku va na vutihlamuleri na va vuyisa timali letiya loko swa fanele ku va ti vuyisa kumbe va lulamisa laha va nga hambuka kona na. So hi swona leswi swo tala leswi vaakatiko va nga ta vuyeriwa hi swona eka pfhumba leriwani hi nga ta va hi kha hi famba na rona. Swin'wanyani i ku dyondzo leyi yi endleriwe ku seketela ku humela erivaleni ka matirhisele ya mali leyi yi nga ri ku yo tala kwala tikweni loko mi swi langutisini ku ku na swilo swo tala leswi lavaka mali. So swi na nkoka ku munhu un'wana na un'wanyana swi humela rivaleni a kota ku swi twisisa ku loko hi nge se za hi kuma xikoti ri ka ndhawu ya so swi va swi vangiwa hi yini a ku plan ku hi ta kuma yini ka lembe leri and then swi deliveriwile na kumbe swi fikisiwile eka vaakatiko na. Loko swi nga fikisiwangi i yini leswi swi nga endla ku swi nga ha fikeleli switshembiso leswi swi nga tshembisiwa eka vaakatiko. So hi swona leswi swo tala leswi vaakatiko va nga ta benefiteka ka swona loko va ya mahlweni va famba na hina eka pfhumba leri hi ri sungulaka namuntlha. Swi vula ku hi ta tiphina musi ka 15 wa mavhiki lawa ya nga ta landzela. Swo hetsela loko n'wina mi kumiya ntirho eka sesi Tintswalo mi nga mi dlayi? Ntirho wa mina wa tsakisa swinene. So ka position leyi ni nge le ka yona a hi mina muhleri wa tikota wo sungula. So swi vula ku na vanhu lava ni va rhangelaku se ni fanekele ni va sapota ni fanekele ni make sure ku loko ku ri na ku banana hi tinhloko na vanhu va mfumo va lava hi va kambelaku na nghenelela ni endla ku va na kurhula ku hi kota ku tirha ntirho wa hina hi nga hambukisiwi hi nchumu. So swi tele leswi swi endlaku. kambe ku tirha ka xiyenge xa muhleri wa tikota sesi Tintswalo ku tirha vavasati ntsena hi vaka ku mi ni tiva n'wina sweswi na muhleri wa tikota na vo vaxisati swi vula ku vavasati ntsena kumbe njhani? Na vavanuna va tele mara na hina vanhu vaxisati hi kona swinene hi mhaka i swilo swo tirha hi madzongo ende ma swi tiva ku hina va ka mhani twisisa. Sesi Tintswalo hi kona khensa swinene mani hi swilo leswi mi nga mi nga swi vulanga?
hi vule hinkwaswo leswi a ni fanele ni swi vula for siku ra namuntlha va ri ku dya i ku engeta so loko ku ri na swin'wana leswi ni nga swi vulangiki to hlangana mavhiki ya 8 lama ma nga ta landzela so hi ta kota ku swi tlharamula kahle vayingiseri va swi twisisa khensa swinene ko ka mavhiki ya 8 rin'we ra koho loko ri ku hinkwawo matsandza rin'we ra ko mi ta mi ri kwala loko hi kha hi haxa mi tshame hi laya kambe hambi swo tani khenseli swinene se tintswani na khensa inkomo inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi ri na vona se Tintswalo Masiya kusuka ka hofisi liya ya vuhleri bya tinkota ya Afrika-Dzonga tanihi xandla xa murhangeri wa xibindu ka hofisi liya lava va nge le ku voneni leswaku ku hetelela ku va ku tirhisiwa vutivi eka wena tanihi mingiseri se twana la mingiseri wa mena pfhumba leriwani ra Auditor General of South Africa ra ku lemukisa na timhaka ta ku dyondzisa matirhelo ya vona ri ta simekiwa ximfumo hi siku ra 17 ra n'hweti leya Mhawuri eka switichi hinkwaswo swa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ngopfungopfu swa 13 laha u nga ta va kha u tisa vutivi na minjekanjekisano na timhaka ta ku va vanhu va byarisiwa vutihlamuleri eka mafambisele ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta swa timali na ntirho wa hofisi leya vuhleri bya tinkota ya Afrika-Dzonga eka xidemokirasi se swi vula ku eka mavhiki lawa ya nga ta landzela hi ta va hi kha hi languta ku xana i va mani lava va nge ri hi vo Auditor General South Africa kumbe vuhleri bya tikota bya Afrika-Dzonga hi ta hlangana na vanhu lava kumbexani va nga koho eka xiyenge lexiwani hi twa ku loko vulavuriwa hi timhaka ta vuhleri lebyi ku va kha ku endleka yini tinkota ta koho ti endlisa ku yini mimbuyelo ya koho yi endlisa ku yini kusuka ka timhaka ta ku va ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-clean audit na ku timali ta vaaki ti tirhisiwa ku yini na ku lemukisa vaaki leswaku va kota ku va na vutivi hi mhaka ya timali toleto ti nga xibalo xa vona se swi nga leswi u nga kayeli nongonoko lowu ravunharhu rin'wana na rin'wana kwala ka Afrika wa vulavula wu kha wu tisiwa ka n'wina hi nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo hi ku seketeriwa hi va Auditor General ku nga vuhleri bya tikota bya Afrika-Dzonga wu ta va hi ri koho kwala hi hafu ku phela awara yan'we ravunharhu rin'wana na rin'wana kwala ka Munghana Lonene FM na mi vo maka kona eka nongonoko Afrika wa vulavula se leswiwani swi ta va swi kha swi pfuna mina na wena na va lava nga kwala tlhelo ka wena ku va hi ya mahlweni hi anamisa miehleketo na vutihlamuleri bya hina bya ku vona ku xana tanihi vaaki hi nga hoxa njhani xandla ka timhaka ta ku vona ku tiko ra hina ri hluvuka ri ya emahlweni se hi yona mhaka va Auditor General of South Africa va ku illuminating insights for a better South Africa leri i rin'wana pfhumba a ri tisiwa ka n'wina hi nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ka xiyenge xa tidyondzo hi ku tirhisana na hofisi ya vuhleri bya tinkota ya Afrika-Dzonga va nge ri SABC Education, enriching minds, enriching lives. Enrich your mind, enrich your life. SABC Education. Enrich your mind, enrich your life. Johannesburg, Tembisa, Alex Nasowethu. Kuya kwala ka
Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC